Waje hano uvuye he? Naje hano mvuye Karongi. Ninde wakuraritse? Ni umuntu duturanye wandaritse ariko hano yigeze kuhaza akajya nababona kuri YouTube. Yigeze aza hano uwo muntu? Yego. Arakurarika ngo nawe uze gusenga. Nanjye arandarika ngo nzaze hano dusenga. Ubwo wari urimo urasohoka, Imana irambwiye ngo ikibazo cyakuzanye hano none kirakemutse. Haleluya! Haleluya! Imana irambwiye ngo ufite amarira kandi amarira ufite amarira y'umwana wawe. Yego. Nimo kubona umwana baroze w'umuhungu. Ufite umwana baroze w'umuhungu? Arahari. Arahari. Uyu mwana ndi kubona yirukanka abantu bose bananirwa kumufata, kabona baramushajije mu mutwe. Ko nukuri. Imana irambwiye ngo uyu mwana none hawaje mu nzu y'Imana. Imana imukuye mu bitaro agiye gutaha mu izina rya Yesu. Haleluya! Uyu mwanya tuvugana umwana wawe ari hehe? Arindera. Waje ari ugiye kureba? Naje ngiye kumureba ariko ndi bunyure na hano. Uri bunyure na hano? Anyuma ukimara kugerayo, Imana irambwiye ngo ugiye kumutahana kuko Imana imugize muzima. Nguyi ikimenyetso. Ndabyakiriye. Nguyi ikimenyetso kigaragaza ko umwana wawe agiye gutaha. Mfite ibyiringiro. Nguyi ikimenyetso ko umwana wawe umutahana. Ndagishaka. Imana irisira iyo ribaso isinzira. Bonye abamarayika babiri. Yego. Bagera mu bitaro by'Indera. Yego. Bahamagara umwana witwa Daniel. Yego. Daniel ninde? Umuhungu wanjye. Niwe uri mu bitaro wasaze? Agiye gutaha mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Haleluya. Imana ndabisira. Tuzamura icyubahiro. Iyo maso isinzira. Imana we. Imana ndabisira. Maso nisinzira. Wakoreye Imana wakoreye igiye kugutabara. Yego. Imana irambwiye ngo warasenze. Uko nukuri. Ntabwo yakwemera kupfana agahinda. Yego. Ku musozi wanyu bakugize igitaramo. Uko nukuri. Wibaza impamvu usenga ugahura n'ibigeragezo ntibikunde. Yego. Anyuma uyu mwana witwa Daniel, Imana irambwiye ngo imukuye mu maboko y'abarozi. Uko mbonye abantu bandika urupapuro barujyanira umupfumu, baravuga ngo umwana witwa Shalom Daniel. Shalom uramuzi? Ni umuhungu wanjye niwe witwa Daniel. Ni uwo nguwo witwa Daniel. Yes, amushingujeyo ugiye kumutahana ni kumutavuganye nawe. Igendere. Uwo mudamu witeze wowe ndi kureba ngwino hano. Banguka wowe. Imana irambwiye ngo igukuriyeho abagore batatu bari bagufite. Haleluya! Haleluya! Igihe ushaka umugabo wawe, bonye abagore batatu bishuye 127,000. Bararahira. Imana irindabisira. Imana igiye kugutabara. Imana igiye kuguhanagura amarira. Amagambo abantu bavuze Imana igiye kuyatesha agaciro. Humura wirira usiyogope mama. Igihe cy'Imana kirageze. Mama wajyaga wibaza impamvu usenga ariko ukabura urubyaro. Dore aho bari barakuziritse Imana irakuzituye. Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza guheka. Intambara zari nyinshi mu muryango. Dore Yesu aragutabaye. Mwariho mu mwuka w'ubukene uteye ubwoba. Yesu atanze akaza kuyubukene mu rugo rwawe. Reba hano. Urimo urajya he? Nta muntu ujya unyura imbere ndi guhanura.
ninde wakoraritse? kubumva Wazamura mikrofone nkakumva. nkunda kubumva kuri radiyo, nkunda kuyicuranga radiyo mukorera. Uzi ikigusohoye? Uzi ikigusohoye? Oya, Wowe tuvugana bari bakwereje amahembe none aho usohotse ufite ikibazo cy'ibibyimba mu nda bishinyitse, kandi bashakaga kukwica. Imana igaruye ubuzima bwawe kurinze gusara ku musozi utuye. Uheruka kwa muganga ryari? mu kwa kane Mu kwa kane. Bakubwiye ngo iki? bampaye ibinini nyine ariko ntacyo byakoze. Bampaye imiti ntacyo yakoze. Ugwaye ute? Ububyimba mfite n'ahandi. Icara aho ngaho ndaje ngusengera Imana. Kuwa gatanu ndabwira ba Debora muzamfashe, ndashaka tuzashaka uburyo twajya muri CH gufasha abantu bababaye. Turimo turumvikana uko Imana yagukoresha kose. Wabona 1000, wabona 200. Nimero yanjye ya telefone ntawe utayizi, ibiri kuri YouTube hasi. Washiraho 1000, washiraho 200. Hari abantu bari muri CH bamanitse amaguru badafite uburyo barya, badafite nuko banywa amazi. Umuntu uzabikora azampamagare musabira umugisha, yabeje kuwa kane cyangwa kuwa gatanu. Ibyo bintu nubikora Imana izaguha umugisha. Ikindi, Imana ni guha umugisha. Murabona abantu bose biriwe bicaye hasi, ukabona intebe wawe nukuri uzaza uyikoreye umbira uti profete nazanye intebe cyangwa uyigure nzagusabira umugisha. Ikibazo cy'amatwi ndi kubona abadayimoni bamaze gufunga. Guhera ahangaha hose no mu mutwe hose ibintu biravugamo, mu matwi induru ziravuga. Ubu ngize gutya ikintu kiranihamo, niyo mpumeka gihumeka gutya. Ukuguru nako hano mwita ko hari ikintu kimeze nk'itafari kikamanuka kikambuza kugenda uruhande rumwe rw'ukuguru. Nagiye kwa muganga hashoboka, Kibagabaga nagiyeyo, Kacyiru nagiyeyo, imiti y'abagorozi bariya batandika mu isoko naranyoye, ubu nararekeye. Noneho umuntu duturanyije abantu ati jya kwa Mana ivuga, ati kwa Mutangana. Ndaza ndakubura, ngenda mwaka inomero ze, sinabona agatiki. Ariko uyu munsi ejo narakabonye, ngize Imana nkumva kuri radiyo nimugoroba nagize n'ishyushyu ndaguhamagara ntiwayifata, uvuga ngo abantu bitwaze n'amazi. Ubu rero nahageze nakubonye, mumpere Imana icyubahiro. Katuzamure, haleluya. Ubu ngubu ibintu biracukura mu matwi, biragugaraye. Nanyweye imiti myinshi yo kwa muganga, ndangije njya muri abo bagorozi nabwo ndarekera. We nagusengera Imana igukize mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwese mutunge ibiganza hano. Nirukanye uyu mwuka w'inzoka ugenda muri uku gutwi. Izina rya Yesu. Izo mbaraga ziri muri uko kuguru zisohokemo. Umwuka tumutumva nonaha ndawusohoye. Nohereje umwuka wo kumva mu matwi yawe. Iyi nzoka yazereraga muri aya matwi isohokemo guhera uyu mwanya. Ukuguru nukuye kukubabaza. Mwese mutunye ikiganza hano. Genda ugere hariya. Genda mu izina rya Yesu. Kandagira kivemo mu izina rya Yesu. Garuka, Yesu arakubohoye. Garuki, kandagira. Kandagira mu izina rya Yesu. Subirayo wiruka, Imana ibohora ubuzima bwawe. Haleluya.
subirayo imana ibohora ubuzima bwawe, garuka imana ibohora ubuzima bwawe, subirayo imana ibohora ubuzima bwawe. Hallelujah, Tera haleluya. hallelujah, hallelujah. Zamura icyubahiro cy'imana, imana ibohora ubuzima bwawe, imana igutabare mu izina ryande Ya Yesu. rya Yesu. Muze haguruka nkubwire, tera haleluya. 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 Uracyasenga cyangwa warabiretse? Narabiretse. Ati narabiretse. Imana irambwiye ngo nta handi imana izagutabarira uretse kuyikorera. Imana irambwiye ngo icya mbere imana ikurinze gereza. Haleluya. Uyu munsi turi kuwa gatatu, usengere umunsi wo kuwa gatanu nimugoroba uzacyari kuwa gatandatu. Mbonye hari akazi wari urimo, ariko ako kazi ndabona he harimo n'akagambane kandi wari ugiye kuzafungirwa muri ako kazi. Karahari kuva ejo barampamagaye ku sekretari, ampamagaye. Eh? Sekretari ampamagaye nisenge cyane ngo birakomeye, bagiye kwirukanwa kubera kuza mpize n'akayoga n'iki mbese. Muzehe, Oui. ndabona ahantu ba ni ahantu urara nk'izamu, urara izamu. Ndarizamu. Ahantu urara izamu, mbonye baguha appointment ko nyuma y'iminsi 2 bagomba kugusezerera mu kazi. Byashoboka rwose kuko nabibwiye n'abantu na pasiteri niwe ari abametodisi b'amadisi babibwira ko ni mbese bashaka kunyirukana hagati. Hanyuma imana irambwiye ngo kuko waje gusenga, imana ikurekeye mu kazi mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ngo ukizwe wongere ukorera Imana. Amina. Papa wari ugiye kujya mu buzima bubi butakoroheye. Yo, ari kumugisha. Imana irambwiye ngo korera Imana. Ugerageza kureka inzoga ariko bikanga. Ndazireka mu izina rya Yesu. Ndazireka. Ndazireka. Tera haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ikiganza cyawe. Mana wampamagaye, uhindura ubuzima bwe, unyemerera unyumva Uwiteka, kura ubuzima bwe gihonomu, mwuka wo kunywa inzoga ukuveho mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Irangamuntu. Nari mvuze ngo tera haleluya. 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 Amen. Muze usanzwe usenga? Usanzwe usenga? Najyaga nsenga ariko narabiretse. Narabyibagiwe. Oh, warabyibagiwe. Ninde wakurangiye kuzaza hano? No muntu mwasengera arakira. No muntu twasengera arakira. Umudamu. Nawe yarakubwiye ngo uzaze tugusengere. Yarambwiye ngo nzaze mu nsengero. Tugiye kugusengera Imana. Murakoze cyane. Muzehe? Yego. Wemera abahanuzi? Abahanuzi ndabemera. Bigeze baguhanurira se? Awigeze ampanurira ariko nyine kuko iryo zina ribaho numva mbemera. Ngomba kwemera. Wari umaze igihe kingana gute utajya mu nzu y'Imana? Ni kinini. Ati ni kinini. None ubugwayi bukuzanye mu nzu y'Imana? Nari meze nabi. Mujye musenga Imana muri bazima. Musenga Imana muri bazima. Mushaka Imana muri bazima. Yego. Ntimuzasenge kubera intambara n'ibibazo. Muzehe? Yego. Uyu mwanya tuvugana, Yego. Imana inyeretse barakuroze. Yego. Ngo bamare kukuroga, bakuroga indwara imeze nk'amahumane. Yego. Ku buryo wagerageje kwiruka ahashoboka n'ahadashoboka. Narabikoze rwose.
washatse imiti ishoboka, umuntu wese bakurangiraga ibintu bimaze kugushiraho kubera kwivuza. neza urabibona koko. Maswa narebaga Yego. arangije agenda atobora ku gasimba Agatobo. kari muri ayo mazi. Yego. Baza Imana ngo biravuga iki? Imana irambwira ngo hari umuntu wafashe amazi Yego. wakarabye, Eh. arangije uko nguko yashizemo agasimba akagenda atobora, Eh. niko iyo barimo baragatobora niko umubiri wawe wose ugenda utoboka ushonyoka. Yego. Mbona umubiri wawe ugenda ushonyoka wose. Uko bimeze. Ubimaranye igihe kingana gute? Umwaka urashize. Kandi iyo ushonyoka uhera mu maguru uzamuka. Birazamuka. Ni hehe ubabara? Mufashe. Icara kuri iriya ntebe nahoze nicayeho, mukorere ibyo bintu. Aho zamura. Ubimaranye igihe kingana gute? Warivuje ahantu hose no kwa muganga byaranze? Shyiraho microphone. Biranga kwa muganga byaranze. Bya no mu Kinyarwanda biranga. Yesu agiye kugukiza mu izina rya Yesu. Eh? Yesu agiye kugukiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kuva uyu mwanya wa none. Ngo Uremera kongera kugarukira Yesu? ndabyemera cyane. Mwese tumutunga ikiganza. Mukanya ndagusiga amavuta urabohoka mu izina rya Yesu. Mukanya ngiye kugusiga amavuta Imana igukize mu izina rya Yesu. Bohereza Imana icyubahiro. Yicarire. Waturutse he mama? Mumpere microphone. Waturutse he? Fata microphone. Naturutse mu ngororero. Bagufashe. Waturutse? Turutse mu ngororero. Ninde wakuraritse? Yewe ni ukubana narwaje cyane nkajya mbabona kuri radiyo bibita kuri televiziyo. Wumvishe Bavuga ngo kuri televiziyo? murasenga. Wanyumvishe? Kuri televiziyo. Wambonye Nari ndi kwa muganga ndwajije noneho nkababona kuri televiziyo mutambuka mwumva ko musengera abantu bagakira. Oh. Imana ikubohore wirira mama. Ararize nokuri. Waturutse muri Ngororero? Ahantu tuye hari igiti ndi kuhareba. Kirahari? Ihangane wirira, waje imbere y'Imana ugomba kubohoka mama. Hari umwana baroze wawe. Wirira mama. Ndamusengera gutuye umubyeyi. Humura Yesu aragukunda. Yesu ni wowe yaje gushaka muri iri teraniro. Kandi Yesu agiye kukumara agahinda uyu munsi. Hallelujah. Amarira urimo urarira n'aya nyuma Imana igiye kukubohora. Hari umwana wawe baroze ikintu kimeze nk'igicure. Arahari? Noriya uri guseka? Ngwino hano. Protokole ngwino uhagarara inyuma ye. Ngiye kumusengera Imana imubohore. Uyu mwuka w'abadayimoni uve ku buzima bwa kuva uyu mwanya. Toka!
vamo nonaha dayimoni, vamo, vamo, sitemor gaimosi. Ninde witwa Sarafine? Ni wowe? Bari baramushize muri Nyabenge mama. Bonye umwana witwa Sarafine bamushira muri Nyabenge. Uyu mwana yajyaga gwara igicuri yikaraga kitura hasi. Yemotise ndabona yewe n'umuriro uzi imbere ye, nkabona umwana agwa mu muriro. Yigeze agwa mu muriro. Afite ubushi impande zose. Mwese mu mutunga ikiganza hano. Kuva uyu mwana ntazongera kwitura hasi ukundi. Haleluya. Wahoraga urira amarira kubera uyu mwana mama. Nta hantu utamugejeje uyu mwana. N'indera nagezeyo, ku mavuriro yo hasi nagezeyo, hashika nagezeyo, no mu Kinyarwanda hose narazengurutse maze kunanirwa. Kuva uyu munsi, ngere na hano ndebe, kuva uyu munsi wa none ntabwo azongera kwitura hasi ukundi. Icya kabiri, hari ibintu byazaga bikamutera by'abasaza, ubwonko bukaza burunguruka akisanga hasi. Kuva uyu munsi aya maso ye Imana yagize mazima. Haleluya. Ubwonko bwe Imana bugize buzima. Imana ikuruhuye igihe cyose wagiye. Kandi Imana irambwiye ngo mama, Imana iguhaye matera yo kuryamaho kuko wararaga ahantu habi cyane. Yesu aguhaye matera mu izina rya Yesu. Haleluya. Mujye kwicarira. Amen. Ntizemera kwibirenge byawe tebuza ikurinda ntabwibonekira Ria mama setelebo Ria bobo setelebo sandalabo setelebo seteyebo ihoriri masoni Bega duhereze Yesu icyubahiro ubohora. Haleluya. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana ntabwo izemera ko wandagara. Ntabwo Imana izemera kuko gwa n'isoni warubasha Imana. Imana igukureho karande z'abarozi mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Imana igukureho imbaraga zituma udatera imbere nk'abandi mu izina rya Yesu. Imana igukureho buri mwuka wose w'abadayimoni mu izina rya Yesu. Rya Yesu. Imana igukureho buri imbaraga yose ituma udatera imbere. Ribokete seta. Mina la hodezebori. Tima kose shele. Sinzu kubigenza ni manoteza sinzi nukubikora icyo Bakumva ma. icyo nzi nuko Bakumva Kristo. iyo utegetse Ni wowe duhanze amaso muri uyu mugoroba. hari ukuntu bikora hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. Hari umuntu muri iri teraniro afite ikibazo cya perime, arimo arashaka perime kandi ndabona afite ikizamini vuba hana bwangu. Azamura ikiganza. Ntubikora iyo utegetse. Mani baha umugisha. Wowe ndi kureba ufite ikizamini ryari?
ndaje ngusengera Imana, nawe ndaje ngusengere papa. Kuva uyu mwanya uriho mu buzima bukugoye, uriho mu buzima bushaririye buteye ubwoba. Yesu agiye kubugusohoramo mu izina rya Yesu. Umaze igihe kingana iki usenga? Iyegereza mikoro. Ni igihe kinini ariko rimwe na kimwe bikanga, ariko ni igihe kinini. Impamvu waje gusenga ninde wakuraritse? Nakubonaga kuri YouTube. Wambanaga kuri YouTube. Hanyuma Imana irambwiye umutwe umaze igihe kinini ukubabaza, bifuzaga ko wasara, kandi ababigukoreye nabonaga bafite umwuka w'ishari kuri wowe. Ndimo nditegereza imbere yawe, bari bagiye kukoherereza ikintu kimeze nk'amahembe. Hanyuma nabonaga wari uri mu muhanda, kandi uwo muhanda wari urimo nabonaga wari utwaye. Ngiye kubona mbona utaye kontrole, umutwe uragufata utubwenge. Nabonaga imodoka nini ya fuso yari turutse imbere yawe, uyijyamo wamaze guta kontrole. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo ikurinze urupfu rwari rutunguranye, kandi ukoze impanuka uri mu muhanda utwaye. Usanzwe utwara? Yego. Perime yawe uri hehe? Yizane nsenga Imana twirukana uyu mwuka w'impanuka ku buzima bwawe. Dutunga ikiganza hano mu izina rya Yesu. Mana wamuhaye iyi perime kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Uyu mwuka w'impanuka ndawirukanye. Pamagaye imbaraga zawe mwuka wawe wera. Uyu mupapa mukuyeho umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu. Imbaraga zimutera zimuveho. Imana gukuyeho umwuka w'impanuka. Haleluya! Tuzamurire Imana icyubahiro. Hallelujah. Twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Hallelujah. Atanze ituro. Tipashi elestife etai. Malase eno. Imana ikubaka inzu nziza y'igitangaza ku musozi aho utuye. Liya mama setele boshete. Bari baravuze kutazigera uheka ngo ubyare. Inama zabo zipfuye ubusa. Dimo telazike. Imana ifunguye isoko yo kubonamo amafaranga. Dima sekete. Kuko amasoko yose yari yaramaze gufungwa, Imana igufunguye irindi soko. Kandi etanemos Uwiteka aravuze ngo dore hayibone sa ederia. Imana igushinzeho itorero rikomeye. Hayina mitelevos. Imana iguhaye impano yo guhanura mu buryo budasanzwe. Vize maketele chantorebo. Imana iguha umugisha.